табы, соңгы елларда Азнакайга бик күп тарихка, төбәк тарихын өйрәнүгә игътибар куелды. Менә 2021 елда безне халкыбыздан нинди яңалыклар көтә? Мен bir gene aytib keteyim, ana birinchidan Yangi yildan har bir kishini, hali ko'pdan tug'ini Yangi yilni qarshi oldik. Noto'g'ri Aznaqay xalqına birinchidan yetakchilarini, mana sizning redaksiyaga birinchidan mening kollegalardan, g'alimlar ismidan, tubakchilar ismidan ham kim bizning Tatar xalqining problema bilan shug'ullanar. Sizga bek zo'r salom ketirdim Qozondan. Redaksiyamizni bek hurmat etib kiram, kollektivimiz yaxshi ishlaydi. 21 yılını aytganda bizning uchun hatto 20 yıl ağır bo'ldi, o'zingiz bilasiz sabablarini de. Lakin biz Aznaqay rayonida motorgina choralarda o'tkazdik 20 yilda, masalan, zo'r konferensiya o'tkazdik 19-22 avgustda. İki etapda birisi Aznaqayda bo'ldi, ikkinchisi Tumanakda. Boshqirdistonda biz endi Ak yılgası orqali birlashib mana shunday ishlarni olib boramiz oldi da. 21 yilni qaraganda birinchidan biz mana Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin programması boyunca Tatarstan hükümetinin, bizning tübekçilerinin programmasını qaraganda da planga kiritilgan bizning ko'p choralar bo'ldi. Men har yil sayin 15 chorani kirita turgan programmaga ham shuning yarısını kesib tashlay turganlar. Bu yil bitirasida qoldirdilar, ham istadilar dedi. 20 ga yaqin zo'r chora qo'yildi planda. Shularning orasida durustini aytganda ko'proq biz e'tibor etdik Kunchiqish Tatarstan ham Boshqirdiston hem problemli regionlara Rusya Federasyası'nın qarab chiqqanda birinchidan biz e'tibor etamiz, eligina qabul etilgan avgust oyida strategiya, mana g'amal strategiyasi endi mana Tatar strategiya действий deb bunun bo'yicha ishlaymiz. Ikkinchidan jonlisab problemalari mana Boshqirdistonda, Sibirda u problemalar bor ham boshqa. Bu masalalarni bir yoqdan biz durustini aytib ketarga tegishmiz. Nega endi problema obyektivna. Ikkinchidan biz boshqirt ham boshqa millat bilan so'g'ishib yotarga tegishlibiz. Yarışırga bo'la, ko'rsatarga bo'la bir-birimizni. Lakin biz bir xalq, ikki millat bo'lsak da shuning uchun birga bo'lga kerak. Bu zo'r bizning yo'nalish deb aytaman, men durust deb o'ylayman, chunki hali bizning Ufada da merapiyatiyalar bo'lga tegish Boshqirdiston rayonlarida da o'zimda bultirda borib qaytdim. Bu yil qaraganda 2021 yilda birinchidan aytib ketasim keladi, mana fevral oyida Alloh bersa, biz tubakchilarni jiyib olamiz Ufada, zo'r forumga, butun Rossiya ravishida. Şundan so'ng endi anday forumlar bo'lacak bizning yo'l Tumanda, Omskda. Aznaqayda chetda qolmas deb o'ylayman, chunki biz ko'p yillar bunda Kunchiqish Tatarstonda ishlagan yig'ilgan materiallarni har kitobga to'plab biz Akbo'yinda bo'lgan butun haykallarni ham ularning tarixi bo'yicha zo'r kitob hazırlaymiz. Vallahi bir sana Aqsabantoy bu yil biz endi bultir to'xtalib qoldik deydi. Aqsabantoy Müslümde bo'lgan tegishli butun Rossiya avullar Sabantoy ham Aqsabantoy. Bu yilgina Ramil Efendiga ularning yetakchisidan borib qaytdim. Müslümde bizning Alloh bersa iyunda bo'lacak Aqsabantoyi. Ham shu butun Rossiya Sabantoyi. Men ko'p tubakchilarga Aznaqaydan da mana birga ishlagan ham yetakchilarga Marsiz Faraj bilan сөйләштек bu tema bo'yicha. Durustini aytganda biz aktivni qatnashamiz deb o'ylaymiz. Hali может быть Aznaqayda bir zo'r choralar bor. Shu konferensiya Sabantoyning oldidan biz konferensiya o'tkazgan. Siz bilasiz, u traditsiya birinchi bo'lib Aznaqayda boshlandi. Birinchi Sabantoy Tumanakda bo'ldi. No, bu traditsiya deb aytaman. 18 yılda biz Sabantoy o'tkazganda Sabantoy birinchi topqir bunda konferensiya o'tkazdik. U bir oydan shuna vaqtdan ishda bo'ldi. Bultir bizning endi choralar bo'lmagan şimdi. Lakin qaramasdan da biz motor etib sizda Aznaqayda konferensiya o'tkazdik. Mana 21 yilda biz endi Sabantoyni kutamiz, konferensiyasini Alloh bersa. Shundan so'ng bizning zo'r merapiyatiyalar ham kitoblar chiqarib bizning planda bor. Mana regionlarda bek motor kitoblar chiqarib bora. Sizning rayonda da mana Urmanay turida bultir kitob chiqdi. Bu yil hozir mana Bulak Tomoq degan avul bor bitta. Unda kitob hozirlanadi. Men hali ko'pdan turgan uchrashuv bo'ldi. Marshid Garipov bilan, Nag'imov bilan, Nazat Masxuch bilan ham boshqalar bilan сөйләштек. Ham birinchi avulda shunday ish bor. Sizning o'rnagingiz mana Aznaqayda boshlanib, boshqa rayonlarga ko'chib bora. Mana Lenogorsk rayonida konferensiyalar har boshlanib ketdi. Aktiv bu yil 3 konferensiya o'tkazgan aytiladi. Ham kitoblarning prezentatsiyasi mana Alloh bersa biz yamadan jiyilib yoki Aznaqayda yoki Aqtanishda yoki boshqa tubakda zo'r etib kitoblarning chetasiga konferensiya o'tkazgan Skravitskiy uyli zanli planlar bor. Bizning zo'r endi konferensiyalar bo'lacak bizning Penza өлкәсендә bek motorlarda hazırlanan hazır
Кайбыш районунда, Татарстанның күп регионларында әзірәмә. Менә шу көннәрдә Актанышта бер чара булырга тиеш очрашу. Азнакайда менә әле мәчеттә үтеп китте, төбәкчеләрне җыйдылар. Актанышта хәзер җыелыш булыр, Азнакайда шундый планнар бар безнең. Алла бирсә. Менә әле безнең эшли торган эшләр күп, аны һәрберсен әйтеп бетәсем дә мөмкинчелек тә булмас дип уйлыйм. Хәзер бер мондай кичкенә генә очрашуда. Менә без хәзер сезгә башында әйтеп киттем, татар башкорт безнең элемтәләрендә проблемалар бар. Татарларны менә мин әле үземнең бүген чыгышым булырга тиеш. Телевидениедә, ТНВ-дә сәгать 9-да кичке. Анда да мин сорауларны күтәрәм. Менә беренчедән әйтеп киткәндә, һәр милләтнең килеп чыкканда безнең нигә менә шулай килеп чыкты. 21 елда Татар Республикасы төзегәндә проектлары Заки Валидов проектны күтәреп чыгарган. Аны хәзер кайсы галимнәргә охшадык мин Башкортстанда. Ул әйткән, Татарстан Республикасы зуррак булырга тиеш, чөнки менә Уфа уезды, Бирск уезды, Белеге уезды, хәрби көнчыгыш көнбатыш Башкортстан территориясе. Аларда күпчесе татарлар яши. Аларны башкортып язарга тырышалар. Андый политика бар. Аны галимнәр дә эшли, сәяхәтчеләр дә эшли, анысы бар. Ләкин Татарстан моны күзәп карый, аңлап карый, ләкин татар халкының безнең вәкилләрне беркем дә аска төшермәскә тиеш, күтәрергә, аларны яклап. Әле генә күптән түгел төбәкчеләрнең инициативасы аркылы ул күбрәк Башкортстандылар һәм Татарстан академиясе, Фәннәр академиясенең тарих институтында китап чыгарылды. Беренче, икенче, üçüncü ревизияга багышланган. Без беләс бит, Башкортстанда Салават Хамидуллинның командасы Татарстанның көнчыгыш районында китаплар таратып бирде ырулар буенча. Бу дөресен әйткәндә ырулар 6-7 ревизия гына, ләкин беренче, икенче, üçüncü ревизия турында беркемдә язганы юк. Ул Мәскәүдә ул архивлар, 1-2, икенче, üçüncü ревизия Мәскәүдә, 4-нче ревизия Санкт-Петербургта саклана. 5-нче, 6-нчы ревизиялар монда Уфада, Оренбургта, Казанда да бар. Но күбесе Уфада. Шуның өчен алар аны кулландылар һәм бераз башкарак сословие проблемасын милләткә ләдер җибәрделәр. Бу проблема калды. Шуның өчен менә хәзер бу китапларны караганда ревизияның һәр авылны карап чыгабыз. Татарстанның территориясын, Башкортстанның бөтен авылларда язылган ясашный татарлар, мишәрләр, иштәкләр инде ул Сибир татарларының каны, ногайлар дип. Анда башкорт дигән сүз юк. Башкорт сүзе 5-6 ревизиядан башлана. Менә күрәсезме, инде политический момент, сәяси. Аны караганда ул китаплар хәзер политтехнологлар Башкортстанда укыды. Моны карап нәрсәдер әйтәлмиләр. Монда факт. Мәскәү ничектер рөхсәт биргән, бу материаллар җыелган. Рәхмәт, кемнәр бу материалны туплап чыгардылар. Шуннан соң мин үзем генә былтыр Шаран районында, Бакал районында булдым, Туймазы районында, Благовар районында. Бу минем булай гына түгел, сез беләсез, мин көнчыгыш Татарстанда шактый гына йөреп чыктым, материаллар җыелды. Әле күп материаллар басылмаган, Азнакайның кызлары әле күбесе басылмаган. Яңадан карап чыктым, әле бу менә ял иткән вакытларда материалларны бик шактый гына материал җыелган икән менә 10 елда. Хәзер Башкортстан ягына, Оренбург ягына чыктык, анда да материаллар җыелып бара. Беренчедән археологик материалларны караганда, борынгы төрки материаллары бик күп монда. Шуның арасында татарның Алтын Урда. Ничек әйтсәк дә Алтын Урда материаллары бик бай бу якта. Борынгы Кушнаренковский кулькаларда аларда бар, иштәкләрнекендә. Икенчедән карап чыкканда, менә кабердашларын карыйбыз, кабердашларны өйрәндек. Сездә бик бай, районнары Сарлы, Чалпы, сез беләсез яхшы. Тотшуганда да sizin якта, башка авылларны караганда да, Ютазы районында караганда, Лениногорскийда, менә һәр Башкортстанда кирдек, Туймазы районы, Благоварда, шаккатырлык менә Таулар дигән авылда бик матур ташлар карап чыктык. Менә беләсезме, ул ташларны караганда кайсылары галимнәр әйтәләр, Башкортстаннан килеп, мин әйтмим, аны массовый дип, беренче галим генә булган шөгыльләнә. Алар әйтәләр, бу башкортныкы. Гафу итегез, ташлар татарныкы, чөнки татарча язылган, гарәпчә язылган, башкорт сүзе язылган. Башкортлар бәдәлеки традиция буенча күчмә халык буларак, основной төркемнәре, алар күмгәннәр грунтовик зияратларда яки курганнарда. Бездә все-таки төрбәләр куйганнар, кабер ташлары куйганнар, ул традиция Алтын Урдадан, борынгырактан да килә. Өченче момент, менә авылларның исемен караганда, Башкортстанда без Татарстанны алабыз инде. Татарстанда 3 телдә язабыз. Татарча, русча, инглизчә. Алар да язалар башкортча, татарча. Сөйләшә башлыйсың, карыйсың, мәсәлән, Чалма авылы. Дигәннеке Салма дип язган. Искажение бара.
Bik sözler özgere. Rus dilinde Tatarça şekilli tüp yazılan. Jirli halktan sorayım, avlının isimini çık çalmıyor mesela. Avlının halk niçik söyleşe, Tatarça söyleşeler. O halkının niçikinde Afgan'da Irak'taki Penza yığından çıkan meşerler var. 16. asırda çıkanlar kubisi, 17. asırda. Çünkü Penza regional biz öğrengemiz 1552 yıl kazanını aldılar. Tragediya, facia deyip. Mında bütün soğuştuğuna bulmadan mesela Penza rayonundaki Tatarlar onlar Uniya boyunca kirgenler. Sayız tüzüp Moskva devleti bilen anda başka nerseler. Şunun için onların dvarenleri saklangan, tilleri, dinleri de ben bir güçlü mesela Yürüyzen avluna varıp kaçtım Penza'ga. 11 meçit bir avlu. Medrese, 3 mektep, bütün Tatarça söyleşi. Avluğa kilip giresin, bütün Tatarça yazılan. Gitkende de Rusça yazılan. Tatar avlu bütün Tatarça. Köp mesela. Söyleşer halk. Ne mektepte indi onun problemi siz bilesiz. Buna bu yıl biz indi inşallah maturguna ilan etildi. Bizim tuğan til hem halk birdenligi yılı deyip ilan etildi. O dürüstte bu devletin indi Rüstem Nurgalisi'nin ukazı boyunca ikinciden karaganda bizning kongres bütün Dünya Tatar Kongresi bunu ilan etti Tatar halkının birdenligi yılı deyip. O da dürüstti bileyim. Şuna karab rayonlarda Tatar tilini küteremiz deyip, başka tillerini küteremiz deyip, tuğan tillerini bir küp çaralar ütkərgəbilər. Hazır bana mekteplerde de, mektepten dış terbiye özeklerinde de balalarını Tatar tiline öğrete başlar. Bana minəli küpten tüygüne, bunda sizin sanatoriyada bulanda küp kişiden söyleşirge Türkiye'de Başkıstan'dan, başka regiondan Tatarstan'dan sorayım siz Tatar mısınız, Başkırt mı deyip, yok indi mişer mi deyip sorayım tipler deyip, bir kimden turda etmeyi, biz Tatar deyip turda. Yeşler var, şuların arasında 40 yaşlık yigitler, şoktagına aktif kişiler. Şuna men şotlanam, çünkü hatta Milli Ruh Hüseyin'e Başkıstan'da her Tatar avullarının asasiyesi süzülge uylanalar. Tatar faktörü Başkıstan'da da küçüğe, başka regionlerde halk uylana başladı. Nege biz mındymana halk birden tügül, onun tarihini biliriz çünkü Tatar zor millet, Altın Orda vaktinde, devrinde türlü türkümlerden tüzülgen zor millet bu. Şunun için imperiya milleti, şunun problemaları var, karşılıkları var. Şu nesene bizge niçik mesela olga varıp, çünkü bizim hazır özümüzün zor devletimiz yok. Şunun için Rusya devletinde de milletini birleştirge bula, işlerge bula. Çünkü dürsün etkende köpme karşı bulsalar da, özekten de, tübeklerde de milletini bitirip olmayıblarına. Niçik yazırız, Başkırt mı, Urus mu, başka millet deyip, baribir Tatar bulup kalacak. Çünkü mentalitet, genlerini oluşturup bitip olmayı, onu öğrenirge gene gerek, hem birbirimize yardım edip, buna bizden biteri bizden orada da karşı buluşular var. Anday problemalar girip çıkar, provokatörler bir köp. Ona şu birdemlik bulsak, biz birge işlesek. Rayonunu alganda hem sizin gazetegizinde kanişe problemalar köp, biz biraz maddi problemalar var bizden. Halk sanı boyunca bizge indi zor problemlarını etmenin da ekonomik anlatımının da halkın özünün psikolojisi da bu demografi problemisini ko'tarıyor. Çünkü demografi bulmasa Başkırt da ez bulacak, Tatar da ez bulacak, Urus da ez bulacak. Şunun için bizge her semiyada 3 bala borga teyir. Bu problemini hatın kızgına tügül, yerlerdeki tügül, bunda devlette borga teyir. Çünkü bunda gayle problemasını biz gaylegine çişermeyi, bunda devlet programı. Devlet bulmasa bu programa bir kavur bulacak. Çünkü Kurşi milletler, Kıtay, hem başka teritoriyalar bizge karşı çıkıp, onların güçleri köp. Karagı çitte bizden Kurşi dostluk devletlerinde karı biz mana dost bizden Kurşilerini, Kazaklar, Özbekistanlar, onlar da özgürlük bir köp var, usul var. Orta Asya halkları 12-13 bala. Çeçenlerde 9-6. Bizde bir Tatar halkı azayıp para. Bizden şu problemleri ko'tarib gerek. Bunda aytırga köp narsa bolar, şunu siz edebileyim. Rahmat. Qozog'istonda şu tubagimizdagi xalqni kelishib, formlashgan shunda xalqning sostavi nindidir mana sizning qarashga oshirishlar bo'ldimi? Nechta shu kun yaqin yashashlar formlashgan. Bunda men bularni aytayım, o'zini qaynag'ina qaramasayım men. Bunda burunroq faktorlarni o'rganganda mana arxeologiya materiallari, etnografiya material, til meseleleri,
Ала бит беләсең, бик нечкә материаллар, аны өйрәнү бик җиңел түгел. Ләкин менә бүген караганда мин әйтәсем килә, менә без әйтәбез, мишәрләр, Казан татарлары дип, типтәрләр дип шундый сөйләүләр бар, сословиеларны һәм башка. Алар бер яктан дөрес, икенче яктан безнең милләт хәл үзгәрде, ул 17нче гасыр түгел бит хәзер. Ну, бу көнчыгыш Татарстанның халкын караганда һәм Көнбатыш Башкортстан, Оренбург территориясендә татарлар. Аларның тарихтан менә бер нигездән килеп чыгуы күренеп тора. Анысында беренчедән бу элекке җирле төркемнәр, менә Иштәк дип әйттем, бу Иштәк ул Себер ханлыгының монда угыр халыклар белән кушылган компания. Безгә кайсы вакытта әйтергә әйтәләр, менә башкортлар да терминологияны алар Маджгартны башкортка әйләндереп куялар да, и 11нче гасырдан башкорт киткән дип. Алай булмый, этногенез бик сложный процесс ул, халыкның килеп чыгуы. Менә безнең менә бу регионда бик каты күренеп тора Ногай компаниясе. Ногай урдасыннан менә бу территория кергән. Аны без бүлеп тормыйбыз. Но Ногай урдасындагы калган халык монда һәм килгән фин халыклары да монда килеп, Себердән килгән Иштәкләрдә. Алар кушылып һәм Казан татарлары соңрак монда уларга күчеп утыралар. Казанны алгач, яки мишәрләр, ул сезнең районда бик күренми, но бар ул сездә дә, башка районнар Лениногорскида бик каты күренә. Карап чыкканда ул компонентлар менә Пенза ягыннан килгән татарлар, Дрожановский инде шул яклардан караганда, ул халык монда килеп утырган, но үзе формалашып, берләшеп бара. Ну, элекке тарихи нигезләр ул бары югалып бетмәгән. Ул менә күренә антропологиядә, сөйләмдә, һәр авылның менә сезнең районны караганда да төрле авыллар. Әле Азнакайның феномены өйрәнеп бетермәгән исемнәрнең авылы. Нигә булат? Азнакай, Урманай, Уразай, ул специфик. Чалны, Чалпы, башкарак исемнәр. Аны бит нигезе бар телдә, менә телчеләр, ләкин безнең Татарстанның галимнәре әле бик еракка барырга яратмыйлар. Менә комфортно кабинетларда утырып, бер-берсеннән күчереп, чыганаклар булсаларын көтеп утырып, менә әйттем бит сезгә, краеведлар менә Башкортстаннан китереп, шактый гына материал җыеп бирделәр. Казан тарих институтына бик матур булды. Аларга инде хәзер реклама булды, тарих институты чыгарды. Но с другой стороны, дөресен әйткәндә, аны кем чыгарса да, ул безнең татар милләтенең булачагын, киләчәге өчен бик зур файда. Менә бу рәхмәт җегетләргә, кемнәр бу материалларны төпләп җыйдылар, менә сословиелар буенча. Бу менә ревизия материалларын әле без яңадан өйрәнергә кирәк. Чөнки Татарстанда татар тарихын без мактанып 7 томлы китабыбыз бар дип, ул җыентыкларына дөресен әйткәндә, ләкин әле татар тарихын өйрәнергә безнең әле зур планнар бар. Без 5-7% гына татар тарихын беләбез әле. Без әле күп нәрсә. Шул Болгардан чыга алмыйбыз. Менә Ябышвал. Менә мин Пензага барып кайттым, анда күп авылларны йөреп чыктым. Менә Пенза өлкәсендә 7 томлы китап әзерләнгән. Пенза татарлары. Мишәр дигән сүзне әйтмиләр. Пенза татарлары дип әйтәләр. Чөнки алар чынлап та мишәрләр алар. Хазарка калганлыгы һәм анда бит зур дәүләт булган Буртаслар дигән. Без аны искә дә алмыйбыз. Болгар и все. А нигә безнең менә кайсы вакытта булып ала үзара кошылып, ул бит балагана түгел. Элек дәүләтләр төрле булган, халык берләшеп өлгермәгән, кушылып. Алтын Орда берләштерергә тырышкан, ләкин без әле, мәсәлән, менә Үзбәк хан турында күп сөйлибез. Үзбәк хан менә булай иткән, Урта Азиядә булай иткән, монысын иткән. Ләкин менә аның башкаласы бит булган хәзерге Пенза өлкәсендә. Нигә менә өйрәнмәскә? Урыслар аны өйрәтергә безгә каршы чыгалар. Чөнки аның тарихы бик бөек. Аны карый башлый. Дин татар менә Евразиядә караганда без нәрсә генә сөйләмибез. А бит ислам динен кем тараткан? Татарлар гына бит. Бөтен Евразия аркылы, Төньяк Евразиянан башлыйбыз. Дунайдан башлап, хәзерге Владивостокка кадәр карасак, кем аны татарлар? Харбинда, Кытайда кемнәр татарлар? Уйгырстанда кемнәр? Синьцзянда шул татарлар. Казакстанда кем тараткан динне? Шул татарлар. Урта Азиядә да үзбәкләргә каршы чыкмый. Үзбәкләр көчлерәк, Азәрбайҗаннар булып. Менә бу бит дин бик саклы. Менә мин сезгә әйттем, нигә мишәр авылларына барып кайтканда, теге мин Татарстан мишәрләрен әйтмим, теге Пенза ягында. Үрнәк итеп сезгә, үзебезгә дә бик карап кайттым. Беренчедән татарча сөйләшүләр, икенчедән бөтен гореф-гадәтләрне нәрсә бар? Саклый. Дин. Мәчетләр менә. Мәчетләр бик авылларда, хатын кызлар да, яшьләр дә авылларда мәчеткә йөриләр. Мин үзем атеист булсам да, бер яктан карап кайттым, күңелнең күтәрелеп китә, рухи байлык менә, психологик. Бездән уларга киләсең, менә булай эшлә, булай сумманы бүлеп бирәләр бит безгә. Сәдәкә булай булырга тиеш. Анда ни нәрсә юк, күпме бирәләсең, бирсәң бирәсең, бирмәсәң юк. Китапларны бушка тараталар.
yardım eteler yarılarga аны. Bik boy kişiler bik köp. Mine biz İşmeker halk. Mine Ulyan ülkesinde yürüdük. Biz şu Tatar avullarında şu folklor jeyip yürüdük indi biz. Mine ul şağında onlar bizde meşitler yok ya, onlarda meşitler var mine. Onlar her bütün ile ondan namaz okuyorlar. Demek bu mine siz penzi mişarlarda siz Mine Sibirge biz barıp kayttık Tomskiga. Mine sizge bu yıl bizim forumlar bolsa men barkat o'zingiz borolmasangiz, hatta bir zamanınızda bir 2 kunga upagama bizning forumlarga jiberigiz. Qarab qaytib olar aslicha. Mana Fazıl abayni bilasiz, bugun men ovozini yozib qara. U mening bilan borib qaytib bitirib yozar. Xalq o'qiy. U psixologiyani o'zgartirdi, mentalitet. Chunki biz Tatarstonda biraz upravlaymiz biz xalq, властini bizim kuchliroq betindi. Shuning uchun Marat efendimle münasız matbuat şundara şok yıllar şayansiz. Nişik anda bizning xalqimiz Tatar tili nişik o'sishi bizni da tanıştırıp etdiniz. O'sishi getirgan zamanda o'sish hozir erkak zaman o'sish deb aytib bo'lmaydi. Hozir mana shu bilan shu belipis bilan naberni so'zladim. Tatarcha barushadan shaharda yashaymiz. Yani shu bilan belipis bilan bellanishda shuning uchun bilmayman, mana bu belipis narsa ko'rsatasin даже vitamin даже. Siz Tatar gazetesinde, Tuman Yak degan Tatar gazetesinde işleyen kişi bitinde. Mine o gazetine çok kişi oldurar deymi bugünkü günde tanışma onun tirajı bilen, onda şenlik bilen. Tirajı düştü indi. Ülkege zavod, fabrikalar işlegende подписка bilen şoğlandım men. Sen şundan geldim. Tirajını ko'targani bo'lsak da o zaman 2000'nin başları ya. Tirajını edatkina ko'targani. Hozir endi tirajı ezeydi. No hozir shu bilan bitinda zamonda shuning bilan mitterler bitindi. Mine bugünkü günde siz konsertlar uyuşturup bilen meşgul bitindiniz. Tatar konsertleri. Mine avullarda, sizin Ufa şehirlerde uyuşturasızmı? Bizde aslında Maktabırski bağlı Mine halk yürüyme bunday konsertler bitindi. Tatar konsertinden zamlar tolu tuturabız indi. Yürüp şulay Tatarmıştı diye Tatarlarına şulay gitmişi tutarga kerak bütün Tatar narsa bilsinler. Hatta konsertler hadi şu ara Tatar konsertine hatta milletin üstleri için konsertga hatta bilsinler. Mine ettik bitindi bizning ali Tatarlar. Ben de yine üstlergemin barmak ya. Bütün Rusya boyunca sivilgen bitindi. Onda Irak ülkelerge mine şıgasızmı şunday Tatar konsertler. Yok, şu bizim Tülmez rayonu, Bağlı rayonu adres çağım minnolar. Şu başka tiyağındayız. Aynen, mine Tatar tiyatrına bardık, nige Bağlı yağına bardık, Bağlı rayonu ağırlarında da yürüdük. Bağlı'nın... Oznakada giresiniz. Ona birse görüşürüz. Bakıyorum sanatoriyaga уже biz dogur tüzügenik sanatoriyada olar biz kilabız da konsert tiyatr koyabız da yolu tüselerden oksa olmuyorlar. Sanatoriya artistlarga sırada oksa bire de nilerge yolu tüselerge boşlayın bu konsert tiyatr. Şolay söyleşkendik mana bu epidemiya. Halk nimdir, men siz bitinde baribir olar qozonunda qo'yilgan halk nimdir jırlarını. Mine tege hozir bik jengel bütün kishi jir yozadi deganda bütün kishi jirli deganda bizning mana ilki xalq birinchi xalq jırlarına ehtiyoj bormi, so'rov bormi? Xalq yaratib Var men no tege hozir yoshlar nega tege sabri ni zamancha konsertga yurilar endi tege bilasizlar endi yosh artistlarni tege müzikal şov var indi. Ayya şova yaşlar yersin. No hatta şova yürüp bu yaşakta biz de yürüdük kan şunda nege elek bitende ikinci zamanlarda biz de şunda sikretirgen konsertlarga yürüdük diskoteklarga. No uşa bara olgaya beraber uzmana minimça koytırlar olar. Bizim millet. Bulay mena min zor artistlarning konsertlarini uyushtiran mena masalan Fen ve Ahmetov Fanil Galimov kompozitörlerin var bir tane sol tümenekten. Geografisini koysan bütün Tatar avulların bilirge bular. Köp mü başka tane? Hayır, ben elde bir tane
Bizning Tatariston bilan Boshqirdiston hali bu xalqning negizi deb aytishga bo'ladi. Millatni saqlab o'rinlarining bir zo'r o'rinlari. Bular yana Tatar yo'qolib qolmay Boshqirdistonda. Barabardagi o'zimizning markaziga Tataristonga, Qozonga qaytib o'rnashuvlar bilan ko'bisi haqda boshqatdan chiqqanmi? O bilasizmi, bular yana tugul bitu. Bu yaxshi narsa, bilasizmi bir yoqdan. Yo'qolib qolgach, assimilyatsiya bo'lgancha u talantlar bunda jiylarga tegish, mana Moskvada jiylar shunday shekilli. Qozon yonida jiylu, u bir yoqdan bizning Qozonning perspektivasi ham Tatar millatining u baribir обратный ход ketacak vaqtida. Bular yana butun kishi jiyib o'tolmayacak. U kerak narsa, u politik moment bizning olg'a strategiya xalqning, millatning davlatchiligini deb aytga bo'ladi. Chunki bu chinakam bir zo'r narsa beradi. Mana siz Boshqirdistonda ayta boshladingiz, xalq bit Tatar kulturasi bilan, tarixi bilan kitoblarga qiziqsin, hozirlarga tugul. Men avlardan yurib chiqdim mana noyabr oyida. Siz To'ymazlig'ini tugulmanda, Любой rayonida, даже mana qarag'iz, Baqalar rayonida mana sizda yashovchilar bek ko'p, kirashinlarda, Nog'ayb avlardan sizning o'rsaga qarshi. Alarda mana bek motor etib сөйләшәләр tatarcha, men jillaylar tatar bilan muddatimni o'tirdim to'g'ri birinchi kishini. Hozir xalq Boshqirdistonda da men so'rab beraman, qaydamda boshqalar yashaydi deb so'rayman. Bir opa kuldirib qo'ydi muzey tuzuvchi Zirikli avldan yiroq tugul. Yavrimda ismini unutdim hozir. Eski Tiklanganlar bo'ldi, albatta sizni ko'ruvga har vaqt tushamiz. Bizning redaksiyamiz endi mana sizni birinchi har vaqt yoqtirdilar. Hozir chunki bizni tarix bilan qiziqsinib, har bir jurnalistning qonuna singan. Kelajakda shu uchrashib 2021-yil o'ngishlar keltirsin edi. Tariximiz o'ssin, tatarlar millati saqlanib, kelajakda Farxat efendi sizni de komandangiz deb aytaman, endi birga ishlagach, bir-bizni o'ynab yaxshigina yashaysiz deb o'ylayman, pozitiv emasmi? Shulargina bo'lsin, men birinchidan sizni qutlayman, yo'laman. Ikkinchidan biz söylashgancha, Alloh bersa, давайте bu sistemani yo'qdan yilni 2 topqirmi, или kvartal sayinmi jilib turli problemalarni bunda to'garak üstel o'tkazsak, bir mingina tugul bir 5-6 kishi kelib sizniki rayonlardan, qo'shni rayonlardan biz u problema men vaqtida Rinatinochga ko'targanim bo'ldi. Mana bu Ali Rafiqoviy Amirxonov vaqtda isani motorgina давай tigi tatar sosloviylar turda ko'tarik bir to'garak üstel deb fevral oyida söyledik. Jilib bunda yerga Marsiz Uparch hazır bo'ldi. Nag'ini bu vaqtda Begaziri ham boshqalar jilib motormanda ile redaksiyada ile dondirish bolasini jilib aytgan shunday motor. Bu mana turib hozir jiyalar, no уже vaqtida ishlari kerak edi. Boshqa bir şey. Yana boshqa bir tez bermasin.